I-vlog yami la ngimatatile. Naku la e-taxi rank eBuya. Sengisetekisini la. Nalibhuku la lokubhala iy'namba. Sokuthi nje uma kwenzeka ingozi bakwazi ufonela i-next of kin. Noma mhlampe kulahleka iy'mpahla zikwazi ukutholakala. Hawu sesiyayishaya madoda sesiyaphuma eThekwini. Sikhombele phesheya kwenciba Eastern Cape. Hhayi. Sesiseshepstone la eChama Station. Sesehlile-ke emotweni. Nayibona number plate EC. Ise-Paddock la ePort Shepstone. Nasi isikhathini la sesitheleke amanzi ngephutha sesiyasuka. Sesibuyile sesithengile ukudla-ke nangakushutha-ke ukudla. Hawu madoda phakathi sweet matati. Yabo se-Shoprite e-Hungry Lion. Nje e-taxi rank yase-Area C. Maritzburg, Pinetown. Phakathi sweet matati. Hhayi basishutha madoda siza ama-photographer. Sesinawo nathi ematatile ama-photographer. Nangu sisi wami lo besihamba naye. Thanks, bye.